ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من. O gün biz 3 gün bayrama kalmıştı. Biz Diyarbakır'a gidiyorduk bayram hazırlığı için. Hani millet yolcu da çoktu. 4 köyümüz vardı. Tek bir arabaydı. Bir sefer doldurdum. Dedim bunları götürüp bırakayım. İkinci sefere tekrar dönüp geri kalanları da götüreyim. Yarım otobüstü o zaman 20 kişi alacağına biz 40 kişi yüklemiştik. O kadar dardı yani. Biz gittik yolda kaset çalıyorduk. Aynı hatırlıyorum bu Şehitler Kervanı 5 kasetini çalıyordum. Yola gittik. Artık demek ki bizimle büyük yolun arasına mayını koymuştular. Fark etmedik. O zaman basmıştım. Ben hani bir şey görmedim daha. Gözümü açtım hastanedeyim. Ben dedim ne olmuş millete? Dedi bir şey yok. Ya nasıl dedim biz arabayla gelmiştik. Nedir burası? Dediler mayına basmışsınız. Ben dedim bir şey yok. Dedi yok. Ben biraz hatta kızdım da dedim nasıl bir şey yok. Ben nasıl hastanedeyim? Dediler valla çoğu şehit olmuş. Yolcuların çoğu. 11 tane. 11 tane şehit, diğerleri de hep yaralı. Sara nodu çara, hazar nodu çara ve bilgam mede dava Müslümaniyet hat meydanı olayı roja olayı şeba Ramazanı bu o şeba Leyletul Kadri serisi em bahar çend gundana em makina ki otobüse ki em de çün Diyarbakır em rabu vatak em çün de ve uçola me deret serya ova bağı al ve deri mayim meletekiya mayim meletekiya ava havale me ve deri gışve çağı şehit bun yalnız az du hapse em ağır yaralı bun çend habji hafif yaralı bun Ece hevara ki me evci anal bira merve çağı bilindar bu gazi bu ana evci şehit bu yim pişti vatak şehadet tavi yani mehki şunde bu boy kontrol şu Diyarbakır veya bu otobüse gidin hat bu otobüse mayın takya çil hamerite de bu hava uktene şehit bu ولا düşünce me em dest bidin hevdu وام قارشي الرابع وام جبا شهيدا جبير نكن واتاك ام با شهيدا جبير نكن او بخوا وجما بترسن ام هرو قاسي مثلا دورما ايرو اگر ام او دس بدن هفدو ان شاء الله ام وان مغلوب بكم ما مغلوب جكرن يعني في بلغامه ما مغلوب كرن تو كاسكي جوا ملتي مي في بلغي في قرش داغي يعني مجادله بوان نكر ما برجي شهيدان فقط ام تسليم نبون يعني يا ابي فكك يعني عقلك كفري عقلك نفاقي düşüncan nifaki sebi hatta ibare kafir ve müşrik zamanı Resulullah aleyhissalatu vesselam da ek dava emri Xuda muhalefeta Resulullah aleyhissalatu vesselam dikirin yani her daim piştava ser Müslüman abi yani digo biraz dine xo digo biraz piştava bedin dine İslami Müslüman am gerek gayret bikin او كما ولا شهيد بوي لو كما تدي يعني كت اوتوبوز هاتن افا غندا چون سريا تيكي ولا ما يتدا تقيا ما يتدا تقيا تدي شقا حب شهيد بون فر شهيد بون حوالوي جادا مرا شقا مجادا بك مرا شقا تشيك بك اورنده اري سريا قران سريا حرتشتهرند زماني فله ترور هذا امرابو هاتن دياربكر خاني متحرمش كرن خاني قله هات كت قازانا من ابي امرابو ام كوم كي كفله بزلامي ما يختار بو حتى ساليبو ام هاتن دياربكر ام ربيا خورتي ما هات فراد غندي سياكي ملبر سبا ليله القدر
سري سبير رابو بديار بكر سبد بعيدي إيرو ليلة القدر سبد بعيدي هات في درتيولا برا كاني بانك دبي كاني بانك في درتيولا ده مايتي تقيا دونزا إستان شهيد بو ملتي ما بو تبع ملتي ما بو فهمت كيف جاري جبروي ام دبي برا خوينا وال عدينا مين ان شاء الله خوينا وا هاتي تمسكرين ان شاء الله باذن خدي ودرها قديني محمد كيجا خير خدي ويا بك ام ظلمي ناخوازه جبوي شهيد خو جبوي عسكري خو جبوي تركيا خو جبوي ülke خو مسلماني خو ام ظلمي ناخوازه ام دبي برا قش بيسر ديني مسلمانه ديني اسلامي ديني قراني Rabbi alemi ev İsa'nı ser zulmeci hidayet bıkkı. Şehitlerimize dua okumak için bir de şehitlerimize sure, şehitlerimiz Allah onları cennete koysun inşallah. Ben şehitlerimiz için namaz kılarken onlara dua okuyorum.